Hadirin sekalian, mengawali acara kita pada malam hari ini, marilah kita dengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Saudara Muhammad Iqbal, juara 1 MTQ golongan Dewasa Putra pada MTQ Aceh ke-35 tahun 2022 di Bener Meriah. Berikut dari tilawah Saudari Anewati, Quran Surat Al-Iqra ayat 9 disilakan. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam wa yubashshirul mu'minin. ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وأن الذين لا يؤمنون بالآخرة أعتدنا لهم عذابا أليما. ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير. وكان الإنسان عجولا
ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان